Shoshokazi, welcome back to Speaker Nawe. I'm Silo Boy Taylor DJ. So today bengifuna senze album review kaMaskandi insizwa le iphuma le empangeni kwesigodini sakaMthetha usaliwa la. So i-album yakhe iphume enyangeni ezibili endlule because iphume ekupheleni kwa-August, but mina ngize ngayicatcha la ekuqaleni kwa-October. So bengifuna nje wenze i-review because ngifila ngathi amabhinqa noma abalandeli bamaskandi abaningi abayinikezi attention because when I'm viewing ama-numbers, I don't think ama-numbers reflects indlela i-album ehlangene ngayo. So enye i-album yamaskandi I think i-deserve attention, especially kubantu abalandela umaskandi. Not lo maskandi uphiki mhlambe lo nto uthanda abantu abosisi like umaskandi lo angempela like i-production yakhona even nendlela nje akabiza ngayo ingoma lapha. I think interesting senawo lo hlonzi lamaskandi lo akudala lo ne-rhythm nje lo unesigqi samaskandi sangempela. So I think omunye umuntu wabambalwa abakhona umaskandi abasayibambile because abaningi bazama ukuhamba nama-trends ke but ke abantu bawuthanda umaskandi lo uphophule udumile nami ngomunye wabo but I think le nsizwa le isayibambile ngempela intambo. So bekunje simnikeze ama-flowers uSpeaker Nawe esaphile. So ngizodonsa ezimbalwa ingoma ezinohlonze ekizule because I know hayi album yona italabiwe ngempela ile ngoma yensizwa ngempela. So ngizodonsa nje ezimbalwa ingoma engizule lezi engiyithandile. Ikhona lapha nengoma yokuqala ibizwa ngithi nothi oqala is la ku Craigslist but oqala mhlawumbe mina engihlaba umxhwele. So intambo lapha intambo emqaleni lo ngoma le ikhuluma ngento okuyona kakhulu. I think iaffecta intsha eningi kakhulu because abantu abaningi bahanda i-depression. So lo ngoma le ikhuluma ngalo muntu ozama ukubulala ngenxa yomjolo kanjalo. So ungazobulala ushiya abazali bakho ngenxa yomjolo. So uzama ukukhuza leso hlava-ke leso ukuthi ngempela hayi ziningi into ebalekile empilweni beside umjolo. Ngiyazi abantu abanye umjolo bawuthatha serious, especially abantu abawosisi-ke bangagcina sebenza izinto ezingale begcina sebebulala nokubula kubaliwe kanti no impilo yaqhubeka. So usaliwe uzama ukukhuza lapho-ke nami ngiyamsekhonda lapho because I know umjolo awukho that important ukuthi abantu sebanzi bebulale. Then bese kuba khona enye ingoma abayenzile because i-album ibizwa ngokuthi amalada amathathu. So there is a song ibizwa amalada amathathu lapho-ke uzama ukuqhambisa kahle ukhulo lakhe la kaShembe lapha bengamazi namuntu usonto kaShembe but kulo ngoma uyasho nje ukuthi no kulamalada amathathu phela uShembe esiza abantu abangakwazi ukuhamba abayidawu labo yonke nje lonto uzama ukuchaza kulo ngoma. So enye ingoma naye enesiqa kakhulu but khona enye ingoma engithande kakhulu lapha yensizwa lapha la ngingwana khona ngempela ke la uzwa kakhulu lo lensizwa le no inabo umtsizo bangempela ithi ukuzenzela uhamba nobahubhe lapha. So leyo ngoma leyo angazi noma idis kulama artist amaningi arecorda ko gold because before umaskandi ama artist amaningi la ko Big Muzi Thuli bebeze behambe bohlala ko gold before bethola ama record deal mhlambe bekwazi ukulandela but laba manje abasha sebekwazi ukuthi bevele umuntu esuke emakhaya ehambe ko Durban elisengane nokuya lapha because asekhona ama studios akhona mhlawumbe kwanongoma nokungquthu kanjalo. So uzama ukusho lo ngoma ukuthi no hayi no yena phelile uqhashaza ezinye insizwa because yena uyakwazi ukuzenzela abakwenza kudala ngekusenzeka manje yena uyakwazi ukuthi eproduce ingoma la ekhona but ingoma ibe hit song like edume nje obedumile South Africa yonke. So I think nje lapho bebezama ukukhombisa bona umtsizo uhamba nobahubheke lapho umunye umaskandi engumhlonipha kakhulu ngesikhathi ingoma because dala abakhona ingoma yakhe iqondile ime kanje. So nje enye ingoma leyo khona yensi isigqoko namabhodlela lapha enye ingoma futhi nayo hey because when it's come to ukuhuba ingoma I don't think kulabo amaskandi abakhona right now ukhona umuntu ofika kule level. Ngiyakhumbula eperforma kwiMpucuko Festival yadise like indlela ehubisa ngayo insizwa nentombi lapha ne-stage usaliso wawufika wabona no I think when it's come to ukuhuba ingoma like nokulida ingoma I think ubahlula bonke umaskandi abakhona la abatrenda right now. So ikhona into different ngalomjita that's why umaskandi wakhe ngathi mhlawumbe onayo lo following ngeningi because usasibambile isiqi samaskandi but ngiyathanda ukumbona igama lakhe lokho lavela ke manje because last year ubekakhipha album but azange nayo kakhulu. I think ladise inakho lokho because sikhona ingoma engibona iziyatrenda ko TikTok even though ama numbers ko YouTube na Apple Music na ko Spotify they're not making sure. I don't think I reflect umsebenzi wakhe but I think i-album le ilendile. There is also another song ibizwa isalwa somluku ukuthi mhlawumbe befisa uske nesithandwa sakhe mhlawumbe bethandana bezibeguge njengabantu abamhlophe lapha bezibehambe emamoli kubuke bona behambe betravel befaka inja evenini ngemovie unokubona labo gogo bebelungu uma sebedawo umjolo begugile into kade isho ukuthi but akusenzekanga kodwa axhatshene because umjolo kuyenze ukuthi uphele but akusho ukuthi abantu ngebe sazwana. So nje yilezo ngoma ezimbala kuzo-highlighta because ziningi ingoma ezistrong lapha but I don't think izoba ningi ingoma ezoba popular kule album because ayinazo lezi ngoma
ey'trenda lezi ey'thandwa abantu abaningi, especially laba aba-catch up kumaskandi, aba-catch up right now bawuthola ku-TikTok. I don't think mhlawumbe bazo-enjoy ezinye iy'ngoma, but I think i-album iyisolid, yayi-deserve i-attention. That's why uSpeaker Nawe siyithathile sawufaka ku-spotlight lesi sethu because sinama-subs under 2000, asinayo leyo following eningi ngaleyo ndlela, but I think iya-deserve i-album le i-attention le. So Saliwa ukhona, ngibone ku-Apple Music isikhona nakhona, ku-Spotify naku-YouTube Music. So I think abantu abaningi badinga beyinike i-support, especially abalandela umaskandi lo maskandi wangempela. Or before ngivale this also another song like uthi intaba zangakubo zazi umlando wakhe lapho. I think enye ngoma deep laphana khona enye imbonga ahamba naye, angiyazi ukuthi uyakuphi, ingithintile nalo ngoma leyo. So abantu abaningi no ayiniwe le insizwa yale empangeni le ano yalwa ngempela. Sengeke ngayibona iperforma before istage, ayina khona inamandla nase stage, iperformance yakhe aka-act lapha, uMike we-onisa i-one ngempela ezwakale. So I think omunye umuntu odeserve attention. So ivala lapho nje uSpeaker Nawe, ngaze ngigcina nami sengigeqa amagula. Sekhona ku-Twitter ethi Speaker Nawe, on Facebook Speaker Nawe, sikhona ku-TikTok Speaker Nawe. Away, we out.